米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天，任务大棒及耶稣基督古比第二然一大，唯有主耶稣基督是我们的依靠。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在kita米拉亚布杜苏尔诺卡瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。苏尔萨及西蒙彼得罗，大棒奥以jimaanan kami palawina sao reng kiso cecai ku paswalai to sakaci urip to mitlaocai saan i Yohani saka 6 60 falu adusir。西门彼得说：“主啊，你有赐永生的话语，我们还跟从谁呢？”约翰福音6章68节。Salikakao pasorin kita o misa Kristo ay rengji Yesus Kristo ko papalucuan numita i karurayan atau kapalasan lemak. Nikau rira dengan masa rucur ko falucu ita amitier i jingraan. Ta pakatinaku kita tupipasama ningra i titanan。我们基督徒相信，唯有耶稣基督是我们在患难中的盼望。然而，当我们衷心信靠主，才能体会他的帮助。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao, o masuaway ko falujo ako, mangalay to naitiswanan nem no sakaci urip nanum. Yo masarucur ko falujo ako mitier i tiswanan i o mamarenes ko urip ako to nikakaslufah no mikumi no miso。主啊，我心渴慕从你而来的生命泉源。当我全心信靠你，我的生命就会因你的丰盛恩典而饱足。Pakai ni i tatamaan na angangan nutabang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalemes nukawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。